Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke KHADC uba Shambor lang renja hena kesengi ula pelat ba yang kot katenrai ukasi bar kesensyar khadar balatho adu Dr. DL Nongspung habe kren bat unong tho jong ne kot uba DL Nongspung ule tho ba shipos na menchwa udan kata mensiam ke baktik yau bat kaphang ke bawan hau kade katenrai ukasi bat kesensyar khadar nak liang jong ula du thia du dam ban perkhat yakani bat dei hausnam aja khatsan ba ula sedang ban tho ule thuru ba kajing tho ya kan kot kamdei ba ushu tho nami hendrei ulet ban wat banya bin pabin hakan kot phinlap ya khana halor ka long briu man briu ki kur ki jan ka khando ka syap bat ki wei shu ule tho ba kan kot ka batai ru halor ka jingyo lai lo jong kari india bat ki wei ki mat bagi long dien jong yi kentep ule tho ba kan kot ki dan lai phulai tali ki lenong haki benta ba pher Akaba nengkong nga penpau ji sungu yu blai kumnu ba sipos na menswa ula penki bat ketik ye gejumut jonga mantho ye geni gekot bat kata kecing penpau ke bamayan u blai ke bal ai hangai kata topik kalong katenrai u khasi bat kasensyar khadar te ngalap du thiat udam ban perkhat ye geni ke phang ke bau blai ula penki anga nasngau bangalong tu ubreu balangkot kecimut keciperkhat kemudian dengan jat kita kini kepang pada hari ini kata ngala simrai haus nam arasar khatsan pada nurung tang sedang trei ke kam bad kini kecing tho ye kini kot katenrai ukasi bakasin syar khadar kam dei ka banga sutho na mit ni kedai ka banga hapan lek ban wat benia ye kecing tip bin pabin kebenkong kalong hakani ke kot ngala tai la thir spangki khana spang katerai jong kalong breu man breu bahak banangkong hi ublei uthau tang archai ki breu kata kade yau senrang bat ke kenthe ni hadian tu lami sa ki yunok ki bomdei kenthe bomdei senrang lami sa ki transgender lami sa ki transplant sa ki taki breeding di nomor kata ke basim ye ke cai ke khong la ke matrilineal society la ni ke patrilineal society ru di kumno ban register hak ain di nomor kata hakini ke kot ngala persyang ru bantai ban thiri kata ba hak cai bedu kasi jungi ni akren sepangka dia ka khendau kasi abu tinggal keli yakin orang sensyar pokok diskonsil don kadno teli ki cek beri cek khendau ru intip don kadno teli ki kur ki cek ru kimtip telada ya ka kur ka cek lada ya ki beri ru kimtip lada ya ka beri ka khendau ru kimtip ten sensyar ke komno ban generate income ya ka revenue lani ban ai ki sensyar kadar ko bha nalor kata ngala tai la thiru hakani ka chingtho ka jonga kalong sepang ka ching syar sem nado ka hima persia kanong muna ka bangan ai sepi kalong kum kani ka kten sordar don ki ba ai sordar sildar motabor pator headman rangwasnong tinakain ka bukum no ya kata dei nadu ko to por ka balong stakanan ka bomla syu bantri kam di ramasno namar badon ba aikis di nakale jo ka council kala yakhi ko to por kumno ban bantri kam ya to tinga tho ikani ngala wat bani ikani kalong banga siem ba kani ka ktin sordar hi original ka dei nadu ka ching sinsyar ka hima persia kadi ka ktin persian sardar darbar badadi nang tu nga latai lathir ngalawat benia ba hadin kata sa kajing sinsyar sim kajing sinsyar na ribilat bat kumcu sa ka British government na dukhat praspa arbusa dukhat khandai spa sa punyo ba kari India kayo ye kicing lai loj nga batayru sepang ka haba kari India kayo ye kicing lai loj haus nam sicar khandai spa sa punyo kari kasi chantia jongi kalong ke badang lu haba kala im deki hacar snem klem kacing tho bat hakani ke por bakari India kala yo ye gejing lai loj
ki khasi ki layo ye ki dak tho dak pule la shis pa san snap ti henrei ki dang duna ken ki nong ilam ha ko por ti ka sarkar India nomor kata kalawat yu breu basuthu bani keren bat kala shim ya wei ure uramba utau de reverend CCM Nicholas Roy uba kala nominate ye u banlong kum u MLA lani minister haka sarkar India lani haka chala Assam ban lengba ke jelam chung ni urang ba ka sarkar India kala ai ya kata ke jing ya kata ke bentah ke ban ya da karpang ye kita girit pai bat kila ai kata ke district council haka kata ke section jadi halar ke di ke bentah ba ngalatai ngalathiri ke ni knang ba kilong din mandien ke masa kadum kelma nang ta ka trai ka kta ukhasi jongi hagani ka kon abatai sepang ka jing start ukhasi jongi ka balaktif kum kata ka biodynamic agriculture jong khasi ka badai ka porthung ka porbet ka bamet sepo ka bamet selor banyata ya ka bor mariang banyata iki knyang ki sia bat kum tat nolor kata sakur kum sumarten rai la don ka di ka kot ka ba ubarim jongi usumari kinong pang da ka jing dawai ka ba khem da ki kti bat ka ba ai di ki dawai kan bat lani ki herbal medicine nang ta susu kapen perkhat yang habang la tai la thir ngala ti ya kini gijing tho kolong balai khasi jongi uya dai kene kane uya sun uya bisni kene kane tinga sem pen ban dah kani research jonga sem ba kala don kata gijing ya khle kata ka Abrahamic religious ka Hinduism but kini am traditional jong ki khasi bal adol pa kene gerum khasi jongi manalor kata susu ni syamba hakini kisngi ki jor bha ki kren chapang kumnu yo kajat benriu berit paju ka sajar ngai dan bangala study ngala wat ya kini na syam bakat kum ka list jong ka schedule tribe and schedule caste sejar khandai spa sanpau bat ba la amendment kat kum ka ak sau pulai jong ka snem sejar khandai spa pra kunyo hakariti sinsar jo kari India baki riulom berit pai kita ki tribal ki don san phu phra kan hon kat baki ni ki schedule caste pat ki don khan riu kan hon tilada ka bor sensar kamla ban te la kam da ka an kajing ma ya ka chaj ban riu chungi om dei tam kajing wan telep chung tau khan riu kan hon uri thor bhe pai ni schedule caste henrei wat para schedule tribe ru tigala bandon gijima la namar kata la tai la thir hakini ka kot ba kilong din mandin kinom sa hakadum kalango ti kat banang ya kisngi kisnem wi bakat ci kijing yesun kiji bisni jo ka jaj benriu jongi ti namar kata kum unong thok nga persyang ban wat ikilat kilenti ban nga syem ba kumno kaniam kestan kalawan syakani karilum kasi jongi kumno ki Hindu kalawan syani ban ni syamba la don way missionary bukarte ngo Angel Jones na juai wat ubriu banawari uyu i gijing ma jo kari kasi jungi ban uthau gini gijing ruai kan mau trai kari kasi kenti ubarim baca syon ka muhor u Jehova hakapateng badangsa trai babha yang bandai kari na gijing ma pi wat ubriu banabar uyu i gijing ma haden nang ta sau ni u Reverend Dr. John Roberts upen kala khasi ye gijirwan dari Wales ri khasi nga ie ye pha kabala kalalong ka jingruai antem jong ka jela ka jungi badadian utung i ya kecing kat banang ya kepor ke je chot ke je pra ke je khi ha ka kan kam hima sanhima sima hadin nang ta lami so way briu bekerteng practice one sweat na nongwar ubala thau ye gijing ruai khanriam upanar ubhai war ngidei kipai khasi bayar bangi i kalong wat la ka kari kecungi ka don hatmir ho gijing ni penban ba ublei umsem ino ini ti nga khmi lenti balang bakani ka kot ngala sinjang ha ka bangala tho ya ke hima sutenga ka hima la tempang nang ta ka hima madur maskut ka hima chantiapur ka hima shillong ka hima kajing pai no kahima Shillong kahima Nongkrem kahima Melim nang ta kahima Sora nang ta kani kahima Nongspung
kahima nong stoin kahima nong klau kita kidai kikot kibangala penrung hakani kakot kami lenti ba dakani kecing trestom keberit kejonga kanong kecing kerku yaki samla ki ba pule ki school ki college bat haduk ki university nam taki research scholar ki buku bentip ya katang rai jong kasi nang nu uwan kublish